wayebanikeza umthetho bese hlane kodwa bangezuphila ngawe hlane abazofike bephile ngawo uma sebesezweni lesethembisi. Ngoba sometimes uNkulunkulu ukunikeza imithetho ubona ngathi ayi-apply kuwe ngoba wena usehlane, kodwa uNkulunkulu akunikeza umthetho ongesiyo umthetho wasehlane kodwa umthetho wezwe lesethembisi. Awunikhona kodwa bazalwane. Now lithi iBhayibheli kuverse number 1 uNkulunkulu wakhuluma noMose wathi yala abantwana bakwa-Israyeli. Mayathi yala abantwana bakwa-Israyeli uthi command the Israelites. When God gives a command, iqala ayibhekayo akabheki ukwenza kwakho kodwa ubheka iresponse ye-obedience. Othi phinde futhi uma uNkulunkulu enikeza umyalo akabheki ukuthi wenze njani noma wenzeni kodwa ubheka i-obedience ukuthi ekwenzeni kwakho did you do it in obedience. Yikho phela nakuba uNkulunkulu eyithanda iminikelo yokushiswa kodwa usawuletha iminikelo kodwa igcwele disobedience. Uthi uNkulunkulu ngimlahlile ngathatha ubukhosi bakhe ngamnikeza ogcono kunaye. Nikhona abantu bazalwane. Once you disobey God kunezinto ezisuswayo kuwe nakuba uzideserva zisuswa kuwe ngenxa ye-disobedience zinikezwe those who obey God. Kunabantu abangafanelekile kodwa izulu elibaphakamisayo. Uzibuza ukuthi uNkulunkulu, why are you so unfair? Yikho abashumayela kahle bethi favor is unfair. Nikhona kodwa uthanda ukuthi umuntu ngokwendlela azalwe ngayo akafanelwe umusa kaNkulunkulu kodwa ngenxa ye-obedience uNkulunkulu athatha izinto zabantu be-disobedience ayinikeza abantu be-obedience. Usala ucomplaina, usala ukhala, usala izonda kanti indaba isuka kwi-disobedience. I-disobedience